Good evening, ma'am. From the Norris Dialogue, THOKCHOM San Ma'am Taram Nosari. Nasi ma'am with the luxury with topics say 48 hours ultimatum for free movement by CoTU Highway Quigi, Huzi National Highway to Infal Dim Lambita Nagasina Lambi things in the Tamliva say 48 hour Gimanunda, the Undravadi State of the Center, Langana to the Tolapa, Poverty Dite Kunima, Pugodoni have wapum, Akan wapums in Tambuluna. Zik Makoina Matam, 48 hours Matam Tava, Zero Thalok, Miam Nunari, Yam Nugly Boy Kugi, Huzik Manipura, 2023, May 3rd again, Kugi, free men lay Dana Tampaki Muishin, Wawak Yamu Kandu Lady Baduga, Hozikamu Kugi, Tam from Kugi, Yam Tam Tiva, Kugi, Megi, Horopasaruta, Yam Tam Pakraga, Yam Tam Tina Halaga, and the Lushila Pusaruk, the Funky Badu, Nagagi, Missam Taruki, Haksang. Yam Tamtina Makaka hot keeper Kaya, do pain the Fondo to the Maduki Subsaba, justice from a Luhaidana, Cookie Nagagi bodies in a Sansilable Conjuncy, Cookie Masina Maramoracanda cookie sing the Moro in a Kampo Vidaiba, cookie sing the Sanatana Baduga, Hidak Lantaxing from the Waba, my own Remiam Sigi and Kandashum of whom Lakoni, and Sigi Tamzeri topics say can I take a studio attention in the very about panelisting, Miam Nomsak with Tanzada Lozake, again I can link in very about was a Mingo Panzerabada was a JEETENDRA NINGOMBA, CONVENOR ZFD, Zakun Busari, Aduga, and issue Dunction video was a SM JALAL, President AMMOCOC, Zabstar Amosari. And was a JEETENDRA the Laxake was a Huzuzi Kugi, Muruna, National Highway to Impal Dimapur Lambi Sida, Kugi, KASAR Nagasingna, checkpoint, Hangduna, Tinzilibasi, Punifunipan Himanunda, Hangdoktra Badi, Maduda Tolapa, Poverty Dite, Center Linga of the Manipur Lingana, Pugadam Haiba, can move up from Mama, go to Natama Habitat. Nasi to Pisiga, Mokana Tamliba, or from Chikamai, Babes, Unbegun Tambi. I Hammer Yang Biriba, Kogi. Not its dialogue Buying Biriba, Punong Boycon, Columjeri, Amadi, Egi, Kaikunazar, PANELIST, Amadi, Ingarbusu. Sigi, Akogi, Topixi, Highway, National Highway, thing, get away later. Tingi Basi, Hujiki, Akoi Incarna, Highway, Bigimotum ina, Ekogi, Nagasingna, Tingi have a male. Though Aina Kangba, Aigi Konodadi, so far Hujipobody, Tingi Basi, economic blockade, Oibamale, Hatara. Kana Kogi, Cookie Nataba, Moro, and Kampopigi area, mostly, especially in Kampopedre, Kampopigi area, Sumagadi Sangapa, Kogi, San Atanaba, essential commodities, Hadare, Adugumba, Mayam, Sangabada, Tingba, at the Somdi Pushim, Tingba, Aina, Kanjaba, Manicali, the war, Sigi, Pimsela, Pumatam, the Mikari, fighting Pumatam da, CoTU. Hide in a committee of tribal unity have a mare, Mukushi, and Mukushi, civil society organization, Lanataga, Koila Hobo Militangi organization, habit to the each of Sabo Kangedre. I know, Hajeri, Artery, Karigumba, Akogi Lansina, Maram Udina Karigumba, Lalhobu Singa, Kud Tarakba, the innocent people sing the Kud Heg, Tarakumatamda, Malalobu Singa, Sangor, Pugimota, Kotu, Havokamusing him, Heg Singdor, putting the game of Mamanga. Aduna Maram Udina Mukushi. Aigi motor the CS when the doctrine the Itare. Adugum Makambo Mana Amukana, Manipur government, Modi, central government, 48 hours, Pawagi, ultimatum Piraga, Sea Pawgi, Manunda, Ekogi, Broken Hang, the Bini Havigi, Karigumba Hang, the Ton them to Torkani Havani, Sumiko. And the Sigi Urkumatam da blockage of Juji Hang Ibrasini. Blockage, Nagana Thingba, economic blockade, not about cooking the thing the Brazilian. Yes. Cooking the
हाइरिबो कुकीसिंग अदुनदी हाइरिबा कोंगपुकी जगहदा अगन कोगी सिगी नेशनल हाईवे नंबर इम्फाल टू दिमापुर अदुगा इम्फाल टू जिरबाम जो मखोनि थिंगदेबरा मखोनि थिंगलेबनी मखोनि थिंगले लेबो पोतो दुम समाने थिंगु समाने अदुदा गवर्नमेंट करि तोंगा केम तोंगा लेते अदुगा सेंट्रल गवर्नमेंट मणिपुर गवर्नमेंट सु केम तोंगा लेते तौगदबा हाइबबु यामना मरु ओइना तौगदबा हाइबु करिनो हाइबु मतमदा सलीबा ममांगी सही 2025 हाइने आई खली 2025 की मार्च की तारीख निपानदा अखोगी पार्लियामेंट हाइगदरा न कोई कैबिनेट मिफम ओमदा इंडिया के होम मिनिस्टर ओरिबा अमित शाह ना अखोगी लेरिबा मणिपुर की हुजिक लेरिबा अखोगी चथोक ससन तौदुनी यादन लेबा नेशनल हाउसिंग से फ्री मूवमेंट ओहिनगदबनी हाइना मान लाथोखिबगी अमा यावखी अदुगा मथंगी नोंगालपदा फेब्रुवारी तांग पंदा खुतंपाक्ता लेबा खुंदादुन लेरिबा कोई मियोय कांबु खरना मधु चन्नन बहन मतमदा सत्खिदबगी तंजा अमा देन अमना मयाम दुगी मनुंगदा अखोगी सोशल एक्टिविस्ट ओइना थबक यामना चाउन तौजरिबा हलिबुंगो अखोगी हाना ममांगी अखोगी रिम्स की कनो ओबिरमना माना सिफाई की गाड़ी तोंग सकबा मतमदा माजु सिनिंगसिदा खलगि पोले अदु थिंगदु कनाना नो मधु थिंगदु कनानो हाबदा हाइरिबो कुकी कांगुसिन थिंगबनेबा अदु कुकी कांगुन थिंगबा मखोइनो थिंगबदो हौजु फोबदो दुम थिंगेबा यस हौजु फोबदो थिंगदु लेरि मखोइनो थिंगबदु अतोप गुबमदु थिंगलक बवानेबा अदु रेदी मखोइनो थिंगबदु हाना हंदोकबु मथोक ताब्रा वहंसी या कुकी आइने खंगना बिरेबा कांगबुसिन सुमु तान खंगबियो दुगा कोको कनकी खोगी कोतुनसु खंगबो मथोक ताइ असेंबदी होजिकी फ्री मूवमेंट तब चपाई इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर अखोगी मरुना आर्टिकल नंबर 91D 21 कनागुमद इंडिया पोप इंडिया की सिटीजन मांगे मफम चथोक चथिन तब फ्री मूवमेंट तब यासे मधुगी पोटू असै कोतुन थदक्रे कोतुन थदक्रे मणिपुर लेरिबा मणिपुरी सिंग इंडियन सिटीजन कांगुसिंग चलहन यादबगी पोट अम लेग्रे देन अदुगी मतुंगदा नेशनल अमसुंग नेशनल हाईवे सिंग से मसी करीगुम्बा मता अकनबा अकाइबा पीबा अखोगी मिलिटेंट सिंग इंसर्जेंसी सिंग नत्रगा कनागुम्बा मसक अमदना अखोई अकाइबा पीबा यादी हैदना अखोगी सेक्शन नंबर 136 137 दा अदुम पीदुना लेरिबनेबको अदुना मसी भारतीय न्यायसा कनोगी अखोई अनौब कनोदो अखोगी लेंगा पथा मोके हिंदी थोनबदो अदुदा यावबनेको अदुदा यावबसे करीगुम्बा थिंगबरी नेशनल हाईवे अकाइब करीब पीब तारगदी पीरिब मी अदुगी मतुंग मधु कमाई तौबनो हाइने येंकादा था मा चही मयाम जेल पीब याबगी मतम लई अदुगा चही अनि मा जेल पीब याबगी पुजु लेबे अदु लेना कोकु कनो ने कोतु कनो सिंगना अखोई कुकी सिंगनु हुजुगी थिंगी अदु थिंगबदुगी मरक्तुदा थिंगना अतोबुन थिंगिलपने बदुदी लानिबसि कनानो मखोय हाना हंतोपु यावग्रबरा हंतोपु यावद्री हंतोक्त्री ngasi bogda karamda koi tampakta leba manipuri sing habi dare ani season ne war se manipuri sing tampakta leba manipuri sing akangna ba koi community khara da koi chat ba yaroina tindok tingin togdana lei ahing midang mukui rotation nai da tingal lerga makhoi ni tingbudi ya ba makhoi ni tingbudi human right mangan da braba mini tingaga na akoi gi human right mangan ya braba adugumba ma pot ama lei aduna hasida akoi government na akoi government ka su tongninga lite masida tawbuta ragadi government sida ki danaga hantok tanaga tawbuta ragadi government su adum miyam atu matum sairak dum birakane haidare maramdi tha kaya no sei kaya no mukun dik tingje hujing mudi sing chat jar braba yadri masti chat ba yadri kai no na mukuna hai budi ngamdrega kokuna ganu koki asimo kotu kowa ama kotu ji kana no khangdo aina se mama hai budi kana no khangdo bangam da kamuna hairaga ida government central government andraga manipur government na ki dana tawmi hairagadi government si moi makhad lebra hangba wahang mulakani akoina haibo wahang si कुकी सुंबुन सिदे वहनगे हाबगी नते मखोना हाइगे हाबे तौगे हाइबे तारगदी हाना मसही अहुम 2023 देगी हुजु फावदा सतप यारते बजिदना कैंत तौंगम द्रग कुकी ने हारगा अदो 48 की मनुंदा कोई अल्टीमेटम पीरम नि गायना मखोना गन तौबदुदी फजा वाट कने दुगा मयाम से मिट नाको लोई सिंगना हुजि येंग ऑब्जर्व तौरिनी लेंगाक सिना करम वंगा ngangi लेबाक सिना कनागी इंटरेस्ट थबक तौरी मणिपुर मियाम की थबक तौरा करा कम्युनिटी की थबक तौरा इंडिया
government kari tawri ase mayam se loina mak hujik yenga leri tanzani aduga hayeng sida ngai gadroba makhoi nu preparation na kan tawruba sahi olakpagi matam olakpagi lengak ba anob lengak nu semna na bugidam tawbu tanza sidadi yamna mamut tana wakal khantar ga thabuk to ningi hujik leri base kanana lalmano kanana chumano thoi bulan se karigino karigino nagasingna kogi thingisi karigino mi taruk hat ki bagini kananu mi taruk hat ki do misam taruk kanadigi konsa kulgi mi taruk mi ke phaba mi taran ban phaba taran ban phar ga taran ni thadruk ba aduga taruk mo phage ba taruk mo phage bu su mo koine khangde hai ba kona kaina da khangi har ga thadruk ba matam du sina phangba adusu makak kakal ga pire ine ba adugu makak kakal ga tawrak bodu ngarang nahan mokogi kanugi kangbu mana kokijo council gi mokogi kogi masagi chairman kanu yauna president yauna koi swadugna a great mistake ni haibu myawre adu leina adugumba moi taruk leikidabado mutaruk leikidabadu makogi langa gizin kanana asengba justification PBO adu matum hang yabane ba adu orgadi hangdu si makoi khare dugi oiduri bra aduga somgi nagagi maruina indigenous people haiba tare yellow mi taru ha si gibudi tumin leiduri bra wang si sumlai si gi marxda kotuna hayko ya wafum lei si gi leiriba koida awaba PBD se kunaga sing natraga koi de economic blockade to base masi atubu matam da hamdok biu ai khoi na su ai khoi gi nuksiraba liang mai gi khoi sinau taru hat ki bodo adu du se na ba mi mayam singjo ai khoi bu khang khoi su khang mangam na ba kan hona jeri manipur government na torok pa thabok sing da madu gi thijena na hora badam da khoju mateng pangi ga hayat po re ga di sympathy ma natraga karam draw to boy wakal khanta bai ngam bai gi khanta ba ya bai tanja am khak lei adu bo hojik lei ba phibs di madu gi phibs so oide aina tawragane yaba mina tawragadi yaro haibu phibnudi madu yamna achumba wafum nati aina ai wa thawson thamji yam no mai hujik leri phibam sida nangna fubududi khangde aduga aina fubu sidi khanggadabani haibuduni haidi oiriba makoina thingduna awawa piribi mayam sidi karimta khanthadana makoina supnage tha amakak thingjil atopna thingjilapu matamda makoina thengnariba awabdu khaktama yamna wabo oina miyamda uhanbaduni makata absu jalan laksege hujik ujana su phaje wafum thambigre hujik leriba national highway tha ama kogi naga singna adusu hujik ujana sai pange ba kogi naga gi misam tarupu yam tamthina kogi mihat thida yamna mioi bagi mong ama natna kogi sanga da fosa thada ba dugu mong da yam tamthina kogi masagi part sing saruk sing bo mathong mong khanganda ba mong da yam tamthina hat ke badu da kogi thingji lakhi bani haba tare adu sigi matang dai khoi kotu na khoi kangpokpi gi leiribo organization singa kotu ga pullaga apunma pamamana khoi sigu national highway singda 40 hours ki ultimatum ji tharak bani haba tare central lenga ni state lenga ta weri film ji kotu noksi liba adu mo khoi ngasi phungdu wa phum ji kama yengbe yo siki aina tawragana yaba mana tawragana yadaba ada thopa lon amada haraga aina saragana halal ada mana saragana haram ido adugi mongni ada hojik kanuda akhoi nagasing na hojik chathara iba si highway thingwagi economic blockade ki potse masi in consequence to the innocent 6 people akhoi yamna kanoiba mioibagi lamchat sajat nataba malem da chanariba hostage sing akhoi sirisida del tawbagi chana pathap tuka mari leinadaba humanity gi waiba rules malem gi wana chanariba siga mari leinadaba aduga tongan ba yamne inhuman waiba akhoi mioiba haiba khunai se masigi kanglon sidagi top top na tongan khraba dumba mong da hat khraba miathi na hat khraba mioi taruk tu gi justice ka mari leinana chathaba blockade amane ba ko adu haujik kotuna akhoi hariba highway se hangtokna na ba 48 hours ki ultimatum ama maruaina naga sing da pire aduga loina na government ta su threat ama tawre madu government na ensure tawdragadi hangtok handragadi akhoi makha ta ba thok tawani na haire matang sira lakchaning bo afam di akhoi di hanadagi lambi si free movement se akhoi yan biu khoi matam ama da thok pa yaba kai gomba khara thokre masia khoi kuki singe mai kai dagi shu akhoi taw hai daba tawba ya daba thabak myamam tawre shaunarabani na khatnarabani na
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯎꯅꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯗꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯗꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯕꯜꯗ ꯐꯖꯅ ꯔꯤꯀꯟꯁꯥꯏꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯖ ꯑꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯐꯖꯅ ꯔꯤꯀꯟꯁꯥꯏꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯅꯕ ꯆꯥꯟꯅ ꯆꯤꯟꯅꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯍꯟꯅ ꯇꯪꯍꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯠꯊꯔꯒ ꯂꯩꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯇꯨꯅ 48 ꯑꯋꯥꯔꯁꯀꯤ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯇꯝ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯐꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯑꯁꯦꯕꯀꯣ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯑ ꯌꯥꯗꯣꯏꯔꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯊꯠꯂꯔꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯑꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯨ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯨ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤ 6 ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯀꯜꯄ꯭ꯔꯤꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯕꯤꯍꯥꯏꯟ ꯗ ꯕꯥꯔꯁ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯝꯇ ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯍꯜꯂꯁꯦꯕ ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯐꯖꯅ ꯐꯤꯌꯔ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯜ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯧꯍꯜꯂꯁꯦꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅꯁꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯍꯣꯠ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯣꯠ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯇꯧꯅꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯃꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯀꯛ ꯃꯀꯛ ꯀꯛꯑꯒ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯝꯒꯅꯤ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯕꯗ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯒꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯦꯕ ꯅꯍꯥꯟ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯟꯐꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯤꯁꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯀꯃꯤꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ NPꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗ ꯃꯤꯁꯇꯦꯀꯟꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯃꯣꯁꯟ ꯗ ꯊꯣꯛꯈ꯭रे हायना हायबनचिंबो वाफम लायबको अदु तारगदि मियोइसिंदु मखोइना फैसिलिटेटर ओइरगा पुथोकपिरोदना अदम इचम चंबा पोटनी नोइना हौजे डिजिग्नेटेड कैम्प सिंगसिदा अदम लेनरमगनी हारिबा अदुम मियोइसिंदु तो पुथोकपिरो इंडिया गवर्नमेंट जो अदुगी कल्प्रिट सिंगदु थीरा पुथोकनबो होनदबा मणिपुर गवर्नमेंट असु इंडिया गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन दा मिसिंगदु पुथोकतबा पुथोकननबगी गरमबा स्टेप लौखतपिरिबनो अखोइ खंगदे हौजिक फावबा मिसिंदु फाबा ngamde मिसिंदु पुथोकपा ngamde सिदि within 48 hours ता 50 hours ता मिसिंदु फारगा पुथोकपा याबा थबकनि हाइजरिबा करिगे सुखसांग मतम पुथोकत्रिबा अद मी सिग्रिबदुगी जस्टिस डिमांड तौरगा कांगबु हमना ब्लॉकेट तौरे अद ब्लॉकेट तौरिबदुदा काउंटर ब्लॉकेट काउंटर अमुका थ्रेटन तौरे हौजिक व्हाट इज दिस अद सिदि गवर्नमेंट तुमिना येंगा लेबै मतम नते अना अखोइ ब्लॉकेट तौबदुसु अखोइ हांतुहनिंगी कुकी के एरिया दा अखोइ नाहंदगी थिंगजलगा फ्री मूवमेंट जहांददना लेहलिबा खुंगसादबा म्याम मायोंगनालिबसे सिसु सिगी कोतुना हाइरिबसिगी तंजासि लौरगा पुलप अंगता हांदुहननबा थबकपु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमसुंग मणिपुर गवर्नमेंट इन कोऑर्डिनेशन दा मसि तंगाइ फदना लौखतपा याब्रा हाइना खल्लेबा दुमाइन तौरगा वंस फॉर ऑल अंगतंग मणिपुर से शांति पुरकननबगी तंजा अमा अंगतंग दे पीसेबा मसि बोट कुकी अमसुंग नागा कम्युनिटी दा अखोइ सुमाइना अपील तौनिंगेबको अदो अमरोमदा अमुका अखोइगी मियाम से कयाम यामना वारगेबो अखोइगी मियाम सिना कयाम यामना मसिगी थोरइबा क्राइसिस सिगी मनुंगदा कयाम यामना प्रॉब्लम मायोंगनरगे अखोइगी कनो सिंगसिरा रिलीफ कैम्प सिंगसिदा लैरिबा अखोइगी मियाम से कयाम याम खरगेबो कयाम अवाबा मायोंगनरगेबो अदो माउसा माजा इगी इमानबा मतममदा आइगा पुनेदा लेमिनरंबा लो तमिनरंबा इमानबा मलै चुराचांदपुरदगी मैतै मचानी मोमो हाइनको मखोइसी हौखिबा 2023 की मेगी अदु थोलखिबा दुदगी चेंथोरागा सिरा रिलीफ कैम्प सिंग द लैयबको अदो अखोइ उना मतमदमा हाइ अखोइसी कनो नते रिफ्यूजी नते अखोइसी रिफ्यूजी दगी हेना तोलबा बेगर का चप मानने हिंगबा काउंटमेन मसाना हाय ममितगी मपी ताना सुमाइना मतम द हाइखिबा लै अदुगा मसागी लौ परि मरी मंगा
Churachandpur Lairaga, Masagi Dukan, Nungan, Torga, Yamna Lingna, Lejaba, Nupane, Vadu, Mana Chientor Pomatamda, Sama Samapova, Spire Turkidia, Lupachanga, Kakau the Yauraga Laki, Maduga, Leipzig, Settle Tona Bohanabada, Kayam Yam Noaka, Sigi, Mayamcha, Awaba Mayamcha, Mayugnariba, Miamcha, Shung Nakletana, Pagi, the Wahitareko. Away Shanti Puragna Lambida, Antang Miamchi, Pasana in the Taptanaraga, Pasana, Akui, normalization, Lakna Nabagi Monga or Kalonda. Talk the way Mohota, one attainable. One attainable some Praboktonova, Aragi, Nahak Yueva, Matam Yueva, Akui Pasana Zasify to Wanga Moitaba, Adigi inclusive Waitaba, Adumba. Why you wata mayama sungangnaba adagi provoke toraga mukhana chainaba kaluk mayamsi ningai sandanaba amaga nusinaba watanaba adumbagi maramda sum tawbase CSO khangde adagi akhoi activist khangde ama khangde adagi lanai akhoi lalhouba Nomai Paiba Kambubu Oishano, Amoishano Masidi. Akhoi matam chatre kitang masi restaurant tonaba Farian Kaleva. How's it? 48 hours ki ultimatum harisijo. This is also a kind of provocation, a kind of threat. Masi towards the a particular community. Aduga atopa ladiba Manipur ge miyam punamakta suyamna choba kenomani challenges amanena lawe. Ada ahanbagi round sumaina thamjage. Moise Huzu lady film sida subsana Manipurgi Satpaya Satpa Matamda Akitu before we say Kohan Matangai for the Abdoniam Pazawahuni Makata Suza Sandala Sage. Zangasi Tamzari topic 48 hours ultimatum for free movement by Kutu Havani Aduga Masina Maram Morakanda Makwina Fundu Libsimina Kampupi area Hida Lantak from the Bagi Adu Noma the Sunday Andraba San Tanaba Polam Sing from the Bagi Awaba Mayama Cookies in the Mayo Nare Dun Center of the state Legan Atubadam Masigi Ting Libasi, Do and View Havana Masida Kadikumbat and Do and Draganima the Tolapa of Hotake Daita and the Tolapa Kudima Lingax in a Pu would have a can walk on the Mayus. Come on in Bays and Siki CoTU Tamli Bazet, Hadum, Noning Bamazu Yawe. Government Gamoise, Chanaraga, Chamina Ribani. Yes. Aduga government the Moina Mohoje. Ultimatum period respond to the Aquadi Kangde, Kari magic the Kari logic the Hypenogo, Aina Mado CoTU have a committee on tribal unity Hypene, tribal unity have a tribal say cookie cook the nutty. Yes. Moidi Comorom the corner Lakpani, tribal say a Naga nearby. So Naga out than the Moina tribal unity Hytokre. Sisu hana legally dum yang sebogo nomenclature si the show around the sedum haure. Adum ba chada ba mayam sisu kwagi government na recognize to boya ba ya da ba ben to boya ba ya da ba se hana madugi potu clarify ma to ga da ba ne ba the government sisu acceptance heta pataw da to ba ko to ga da ba du de to da ba to da ba da to ba adu CoTU hai bi se akhoi di yade maram de aisu tribal ni so akhoi ki consent yaude adu moina tribal unity haina whole tribal ki ming da kalmai manipur ki tribal whole ming da moina madu sijinare haraga madu authority sijinari bano haibadu akhoi di question jauna lai aduna CoTU hai bi se recognize toroi da bani ban to ga chana ba yaroi da bani ani shubada masai ki cookie job council se ga CoTU se moi se branch amatani area khaitona bowani CoTU su masai ki cookie job council makhada mulai sena haibada ko adu maina cookie job council haibasisu hanagi mamangi government na di ban tawkrabani ko masi tawya den maramdi moina unlawful aduga illegal thaba mayam se tawthoeba adugo hek hujiki government se lakpa kanda Guwahati da hujiki cookie job council ka mu meeting phamina khre maina ha recognize tawthokre moi mayam wari do saraga chakre Naina Kre Moina High below the cotton amatore, the 100 Nagataru, Hatkiba, Mong Tadana, Ojik Matuk Kalaga, Tamamok, the lady Base, Ojiki, Cookie Joe Council now, a meet of Crebo, Natra, Duga, the Han, Wadaba, Padaba, Londa, Mayam Sung, Lantora Cre. She sang a Kangavanena, Hojik government now, Cookie Joe Council Matak, the Karimata action locatable, go, Padeba, Paraga, Pokundu, Chatagadavaneva.
aduga responsible to moi the fix tawgadabane ba adugi moina adusu tawde CoTU na sigi highway sida kampopi ki chatli balambi sida tawning ba tawba mayam akhoi ure mamangda ba lere ban tawning ba tawba adu tawraga tawba mayam adum ure ba ko madu government ngasi kari action local lage haibagi achauba akhoi question le ba ado hoji moina 40 hours hari base moi ki authority kari no adubu ngasai khoina haibase naga gi mi tara teret nipan pharaga nupi singha thadoraga nupa singdu phajindana koinna leiba seda karimata government ngasi phaba punba action se lokhate ba naga gi area da ko adubu ona taina bada moi gi lelo wifi da operation changni na changba saraga moi gi terrorist sai tarene militant sing se moi gi kenda mu pure ai se khoi sengle aduga hojiki point da lakchaning bade nahan se cookie sing se changba ya khiroi haina naga kala tombi da leba naga mayamna aduga leminari ba mayamna aduda namdi longi area da madugi protest thaba kanda de tear gas kaptana mi phudana chaidana mi taruksu pha police station da thami oja chiteng khoi mayam yaudana khoi native people committee mayam chaluraga lothokpa neaba se yengbiro buko aduga ngasai gi cookie gi terrorist hariba militant hariba sin mi hatpada yauriba group to nomai paibe singje moi masen kanaba da sopa kanda government se na thawaina security piraga escort tawraga rims da puraraga phajana layeng biri baniaba aduga war zone lothokdana gari punsida udriba rims da gari 100 kuma thamlaga escort ka pidana ngaksalaga ko aduda so adu karigino masidi militant ne nomai paiba company unlawful da oiba mini phagda bani sigumba da haidana parjana lobu kanda de their case kaptana khogi rims da so ya mon ta da da tawkibo alo CoTU na tathori ba mayam da de adu gumba ma phona akhoi thena dreba ngarang dolai thabi da cookie mayam na thoroga maitei sing hanjan ba yaroi ka resettlement tawba yaroi na tawbu da their case kap hobro kai da kap ke adu di moi ga government se samnarim natro adu government mathak da moi ultimate amu pi bine ICD akhoi di phap ta de hoji government na khoi gi yanchibo phab maitei gi sida khunlap khopa mayam se maram cha da na ngasai gi tawrok pute gi tholali bine ba kana su thoning gi thopa na te ba government na sun lak tere akhoi lam makhoi na loksale mi phajale hatsale adu tawbode gi maitei su naga su khung gi lak ni ngai akhoi gi volunteer se thorok pane ba adu imphal da hoji khulai kadai da lege adung ba kadai da lege koi thi thi da phakal le ba imphal da na yam strict oina chathare naga gi area da su chathare ko akhoi gi konsa khul da mi khundu ngak cha ge no bunker semba mayam thukai bi re ko aduga lelo wifi da militants cookie mayam no me eke ro da pai ga le ba mandahan hatpa da yaw ba kampu ba ding si phaw da phade phaba mu ta mu amoi kem da oina thojana le halle aduga ngasai cobra mayam se laraga adu ada tawgani kai na threat taw hype saraga last di chingcha pusan ba oirame ko aduga ngasai gi ngarang de gi yongo thonglang da hoji tawnari budo akhoi mayam social media da ure ko cookie gi puthok pusin chingcha puna chapagi naga gi lengmei chinau nupi mayam na tholaga hoji akhoi gi mera pairaga ko mayam oppose tawri ba akhoi na haibadi chumi government ama isi law do rules of law do law and order do kaino educate tawningai ko madhuki tamak the government do leibani kai de tawbio ko chamana na tawo law do phajana apply tawge haiba tarade law do implement tawge harde cookie gi maite gi naga gi wa leite aba ko phajana madu ningthina phajana chalabio ba dubu mafam khara da moi gi dana free da thadokpa maite ga naga le phamdana lodu taisalaga mi phaba punba hatpa kappa tawn lerade madudi kadai gi kaino tawgada banobo aduga yengo ngarang mi resettlement du changdani abuda tawbu yaro no openly oppose thokre security mayam dum yenglaga leire ko adu maina tawri asondana khoigi oja khemchan na semna de cookie mayam infa da lakpada akhoina karimata athingba piro akhoina ngaksingani responsible logani haina lawthoe yes cookie na di huji infa da lakpa yari maitei na di changba yade asisu karamba itihas da kadai da law le gya jati aman na di chappa yagani jati aman na di chappa yaro ina thingli base aduna CoTU gi hairiba
जो कुकी काउंसिल हाइरिबा मयाम सिदी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन से फंग्री फावबा होजिके सोल्यूशन जे लेत्री फावबदि मैते चंगबा यारोय कायसे मोइदि थिंगदेना लाएबा अदु लोन याब्रा आइबा एक न याब्रा यादेबा अदु यादरदि तखाइदु कनानो गवर्नमेंट नत्रो सिनेबा अखोइकी द यामना चमनबसे अदुना मैते सिंगदि होजि कंपोपी मोदबुं लांबा याद्रि अदुबो कुकी सिंगदि स्कोट पिरगा इम्फालदा security पिरगा चहलिबसे अदुकी लोदु गदाइ इगे हेबा गदाइ इगे असे अखोइकी मी सिंगसे अदुना मसाइ चीफ मिनिस्टर नसु कुकी सिंगदि लापा यागनि हाइबना हाइथोखरबनिना होजिकि कोतु न मादुदा फिक्स तोबदु माले हेबा अदुना कोतु गा मसाइ आईटीएल कुकी जो काउंसिल का चीफ मिनिस्टर वारी सारगा चथरिबनेना मोइसे लंबी अमदा चमिनरियेबो अदुननेबो ngara nahan se hokle ko kipken MLA na kuki MP leader mayam puraga chief minister unarena wari sarena moidi lakpa ya adu moi lakpa kanda security kaya card pi ge akhoi khange mayam tawe ngara nahan airport ge pubu kanda hoji kala tombi de puri bodo security kaya no khange gari no adudi maitei busu naga busu escort piruga kampo picha halona what is this सिदने अब अदुन आइ हाबदि कोतुगा प्रेजेंट गवर्नमेंट सिग चमिनरि बदुबो अमुक मदु द अल्टीमेट पी दना गवर्नमेंट फिक्स तौगनि हाबदो करम लोंदा दा करम आइडिया दा हाबनो अखोय ददि फात तादरे गो अदुन तौरिबो थबक सिदि अखोयदि पेंदरे इन होजि मोइना 48 आवर्स अल्टीमेटम हाबसे कुकी gi awat pam leite जे कुकी gi मफम दा सिक्युरिटी पीरगा चिंचाक सप्लाई बजन तौरी को कुकी न चप यादब मफम लेते कुकी न ओइना मु थिलिबने थिंगलिबने को मैते का नागा खै यलहोमी सिंगसिदा होजि कुकी चप यादब गदाइ द लेगे अबे अमदा हाइरो ने आइका एंकर न को अमदा हाइबिरो लेते अब मोय फ्री पासेस पीरी सिदिगी कंपो पीदिगी एयरपोर्ट चली जो चंबु चली एस्कोर्ट पीरगा चली उखरुदा लितान द लेबे सिंगजे चिंचा पीरी आ साइकुल चली को मैं एयरपोर्ट चली अदो मैते कना होजि चुरा चंबु चंबा यागे कंपो पी चंबा यागे इवन नागा फोबो होजि कंपो पी लानबा यादे काइदे यागे सिनी अखोगे तौरिबो पोचे अदुना आइना हाइजनिंगबदि स्टेट गवर्नमेंट गा यानरगा कोतु गा यानरगा पुलिस यामदा ओमोई आउट ऑफ कैनोदा नानरा चमिनरगा करमाइना होजिक अल्टीमेटम दो मु पिरकपनो अदुगा गवर्नमेंट रेस्पोंसिबल लोगदबनि हाइना हाइबदो अखोइदि मदु क्यान ताबु ngamdebgo अदुना होजिक गवर्नमेंट से लेबगा चमनै लेतबगा चमनै हाइबदि नागा का मैते गी तमकता नागा गी तमकता होजिक गवर्नमेंट लेते गवर्नमेंट अचुंब लेते थबक कायमद तौदे याम पर्सनालिटी लेबा मोंगदा तौथोरे ngsaina हाइबदो आई प्रूफ लेने पीबा ngame करिगिनो मी तरुक तु फारगा थानी फादो फाबोदा ngasi कल्पित फाबो सिंगल अमा फाबो फाबो ngamdabase करम गवर्नमेंट ओबो सोइदा मैते खंगदे पांगल खंगदे अकरिगुंबा दु तौखरे गाड़ी हुरान खरे वारिबो अदु तौखरे हाइबो कांददे कोजि थिर फारगा फु तौबो नत्रो तौद्रो यस फाया करीमत नतबदा करिगुंबा अमा नुपी अमा की करिगुंबा खरा ये चयनबगी तमकदे फात फात दशदे हेरो सारगा फाबो नत्रोबो मैते वगैरह नागा वगैरह मैते पांगा वगैरह अदो वसी नागा की मी तरु याम सादिना हाखिबसी थानी सुरुबो फादो फाबदा करीमत कल्प्रिट सिंगल अमा फाबदा लेनो वाइफाई की मी अमा फाब ngamdabasibo अखोइना गवर्नमेंट दो पर्सनालिटी लेतेना हाइगदबनोबो हा अदो कोतुना तौनिंगबा तौबा कोतुना तौनिंगबा गानिंगबा ngamba थ्रेटन तौनिंगबा तौबदा कोतु हाइबसी करिगी फाद फिंगथिंगदबनोबो कोतु सिदा ngasai ट्राइबल यूनिटी ऐसी करब ममी वाइरग तौबनो बसे से हुरानबा ममिंगनेबो सिदा नागा यावदे अखोइ खंगदेबो नागा कनाम बॉडी अमा यावदेबो मोय खतन ट्राइबल तौबो छौरगा मोय अमरोम द ट्राइबल चिंगबे यादे एनी कुकी ट्राइब हाइसे सम पॉलिटिकली कोना एसटी लिस्ट 2003 द हबचन बने को अगर रिफ्यूजी इलीगल इमाइग्रेंट तथोक्सेन लेरिंगेदा मोय ट्राइबल यूनिटी का हाइजले सिसु येंगसे सिसु येंगसे अब गवर्नमेंट से खंगदबनेबा अदुना नसाकी मी तरुक सिखिबदो मसी फावबदा कल्प्रिट अमा फावबो फादे को लेलो वाइफे फादे ngara nan naga singna namdum amdilongda kalatombi da tholaga protest obu kan da tear case kape mi taru showe jite mi taru natro police na phae
nongala kanda aduga sida mok to pura kanda awan sing khara saura khoto lambado tear case kape mi shoe mi ani police ta pha akhoi challe natra pompa ta akhoi challe lo thoi tori se yeng bi obo ado ngarang tolai thabi da maite resettlement to pa yaroi haina mayam to pa de kana su tear case kape chahalle abo ado redi karino tori base ado redi karino obne da si karino obo akhoi pha ta de bo go ado masi CoTU na ultimatum haibusidi ID government ga moi understanding leina bra haibagi akoi di china da bangamde anchor go akoi di china da bangamde maramde kuki na tawning ba tawba nganing ba ngamba kanda kare matang si phobada phare pule fi pale haibagi kuki ama phagre ba leite ude adubo akoi na tv da kaino khram ngal ngai khitang henjele adu taw haibu phobada fi koi tha thadna go sido hojik maite pungpa da phada na ama tawna iram mayam leiri masi phobada moigi openly oina kuki militant singa nomai openly hojiki chuachambu da AK47 online da phange haida na thagali pesa tiro khoi pi ge haida adu bu tawri ko adu moi mi hatpagi chabu phobada hoji social media da adum thagali ko mayam tawning ba tawi moi nomai AK pairaga government ki mawa laude sathu aina haibu phobada hoji social media da puthoke NIA mawa laude sathu aina nomai lok toraga kuki na ngani masi phobada kana su pha debo adu di government ga mokhoi ma yana ba natro adu sonda de ni buffer zone ga aina thamlaga maite na kring ba mai khap ka na di koitang dare koi thi thi ebo tawdro anga se ne aduna hoji government se laitaba ga chamana khoi ki aduna government laitaba ne na kari tawgani aduga moi ki government ne haigadara khoi khangde go adu moi pun bo ri tawni ma tawram sunu adabu kuina chakadaba kaya kuina chakadaba no haibu lakani ho government na hoje kuki na tawri se thingba ngamde hairadi kadai de gino security forces se center ki parameters se moi the full favor taweba support akhona haibu di kuki support tawriba security mayam do amdang lothopio ba amdang side tawbiro ngambra ngamdabra hojesu kuki na ifa kumba ngame habise mi lising oigera tara oigera la oigera amda security pudu dabda kumo ba ngambra yadabra amda yengse ba ko nete sengmalan landabra da yengse adamda yengin kre ba score na piraga sik government election le chapadu bo ado di naga de su du toro na hoje naga sing kampo picha halo ne ukhru ko chali bne ado khenabado ko ado di kapopi ki misu chuachampu misu atiya ki pahangera pahalone isko piraga moina sigi highway da lambi da imphal da chahali aba pick up tawri drop tawri angak pone ko ado di government do akhoina lay haina haigdro ba ese naga ma oina go maite ma oina do haidra ba do sidi partition oiba khaiba partiality laiba adugi pot tarabnina akhoi di wangang madi yadre ba ko nganing dre ba ngam ya de means nganing dre ba aduna yengse hojiki state ki government na masigumba lairi ba tawri ba se kaya kuina chathaba ngamgadara akhoi yengna lairi khoi yengna le public to mina leiba nate ado moi de hojiki lairi ba elected mayam na su government na su issue do hana focus toge haidraga moi election si ki tamakta issue si da tumina leiraga center na haiba imbagi mong da tawraga go election da mu chathagen tawre ba phare asigi iran se loisan da na mathang da mu lao ba aina ima manipur da shanti legine kaisu thajagno bo madu hana phata haninge yes yamoi jai hujik lady film sita lady belenga se nakan nam ki oirabra haibo hangduni jitendra laksage hujik lady film sida kogi nagana bo oiro kuki na boiro any community na kogi miyam gi lifeline oiriba national highway singda thingbagi thawong asi chathabada center lenga ga mati state lenga na yengduna leirabra haibwang sigalwana na koi government asi su kogi kuki singi favor da leirabra haibo ja asagi wafum kama yimbe punna tham asai haibu to god iman mane o akoi panels ani na haido koi ujiksi leiriba government se leiriba government sigi makama gi oiba policy ama khangna अखोई से वहान बने आने खले आये दरे कोई आसागई पेनिल्स अनीना नांगबी रेसी लई की दबा अखोई की
yellow mi haitare manipuri taruk ama yellow mi taruk ama hat ki bagi tamthi ba hat ki bagi justice pibi ragadi adu jam thuna pu tawira gadi hairi ba economic policy handu kusu yai adu tawgide adu hairi ba ga si kyam sang mun kilometer kun ga mari ga khara khatane kilometer kumanga haidare ko so kanga to midi asibukta ne bad leise masigi area sida ilaina adum tawge hairagadi makoina tawi ai chahi hum aina mamang du hajagre 2023 dege huju fawda tingal ai makoina tingal lakdana kaimta haidaraga huju makoina makoida mu makoina tingdana lei podum tingilak bone ba mi atubu bana saugubudigi pen de badigi adudana makoina human rights kano to tawba badu yamna nukning mo pot amo oi aduna sigi da akoina han mamang da su highway da sum han mamang da sigi thok mamang da khoi irang si thok ba hubu kano haidare thok ding mamang da nangasing na maru oina le kano gi highway sida khoi thingna bu khona da wi matang da tampak da le bu kamu ma su thingba ya ro gi haidana adum handok na gi atare haidi understanding am da le kanda da khoina pam da thobok to national highway sida di mayam gi protection tong na mari mayam gi lifeline ni sidi mayam protect tong ni ji sida negotiate da tawraga government da to nu ati haidana ai khoi dum phamina ga hai ko langoi kamu yam mamang da yam no ai da ba yaw gi haidare adu phamina ga khoi dum understanding to kana ai khoi na pangmo ya ba karai no dum hai gi haidare amai haidana naga sing handuki ba aina ke huji nagam sing kuki har budu da ai harje handuki ba understanding am lang na pa haidare ko adu gi understanding lang na wi tam sa adu gi iroina na asai kuki sing na torok pum tam da di kuki di sing na torok pum tam da di huju phogu da ko chat pa yadri chat pa yadaba sida government kari action taken local abgi habdu di ansin ni sung lai te ani mamang su ai hana hanjan hai gre kai no ai bun tam do ji government to ge hare di irani to ya nganang lailo no mafi da mogi kurwa kobra na koi commando battalion for resolute action nai am sathi bani ne kamu lai operation to re hare mo korun to re phadal tam hare ko tamatam bire phodi ai mo ndu srend to wana hai bi por ma 24 hour mo to na hare aduga makoi leiriba kamu mayam sin hujik leiriba lenga pojika siga makoi gi email ga account ga phone tongnaga sarin tawgidre nan thon gre adu da leiriba phab gi do ge sin adu da phab matamda adu gi do pharo kana yawi ga mi kana kai do yawi direct hairaba khangaba mi masak khangaba mamung pala khangaba onemul chip masal masamuk da hairaba laluna fogi chip yawi si yawi na hoju pharabra phadri adu ama ni phara kanda adu ga lai kanda justice of fasan pire kanda di karu ta gudam ne ba adu thaduk jar kane ba economic blockage che ma economic blockage to khroba hoju ju mokta ekoi gi lai gidraba thawai moi taruki hujik ta yatar ga leiri ni kainda ritual gu eba mioi bigi mleitra kanda magi utpham thokba khoi kano do uttabida khanga leiri ba ima mayam na phanga rotation do ga leiri ne ba masidi chak madugi awabudi urroi drabo ma hogi de awabudi ururaga kuki kamudi awabu uduri ba kuki huje hai gre kuki ji ka na haina committee of tribal unity ga union are ad tribal ji kana ko uduri ge ba tribal ji kana ko uduri hai ko musim jida tribal ki definition da makuna united nation ka putro gane si jai na ado mana tribal to ji akoi gi silele ri ba manipur ki tribal sin naga sing yog de we akoi makoi ga makai samna de makoi wori de ko tu ko budo so kui haina musule tin haire adu re de makoi ji kana no haire ba kangbu sing asigi kangbu de ne ba manipur gi miam le ba hujik le ba lemhori ba makoi na da ba kangbu sing chena warog dana nakoi se national register of citizen nrc update orga kana no khangtok se ba to ya de kangbu ne ba adu di makoi ji silam dam sigi aseng mi uduri braba makoi ne india ka hujik samjanna dana akoi di india ni ka india ki flag ona taina paikal ta orga tawri ba kangbu duna india no sinagadi india ki citizen ama oiba yabogi magi category chumo bara qualified oirebra haiba nrc to gumo tamne ko yade ba adu ri da haibu kangu singje karma makhal ki tribal no sini atop de gilla aga to bolam de gilla aga tribal ogedore atop de lai kangu de refugee ko ro dori bra atop de gilla ibu de illegal immigrant ko ro dira ba khoina haibu kangu sing sida tawrpa thabakdana leiri bungasi gi lengak sini yamna serious ko oidana taweba asai mamang do ra sangna haibi gi duni ai sida kari ko thabak to bu matam dana tasin dana ko na wa ga ngang ba tawrgane ba asom da thi ngang bo ma do di mu ka do ngam ge ba yes aduna takpudi leiri bu hujiki lengak se hanagi lengak su ojunu hujiki lengak su ojunu singda makhoi gi law and order je moi maintain to ngam ibra
hujing ngami brasini nga adu di pharo tawro adu ngamra ngamde e hai ro NI sinani NI da sinade di yadar brasini da NI da sinade de mokhi tabaa da taw ngam jedra bravo hairo daga kano da nong tapak da nong mai khar lokol gini hai jila kene ba kara de le nong mai no ba a sujan mo da loki nong mai mo de mo uda kang po de loki police station loki de mo uda brava Suchanpur da laiba manipuri ka IRB ke adu logi mo am uda bra sida khulai lak padi moirom moya hana haugi dawri na adu ko mo uda bida tampak da sum uraga tampak da uri se kana na uhali no kamai urlo no haida government ge song ge central government ko ibo ko khadar pai dare ko se wahan bagi niti amda adum yaraga ko isana wahaje ge ne mo email uri bra isana wa ai manipur ka ko furup se manipur ji wahale ge sim se uri bra ba asigi wahang la eba sigi wahang ji lak pod matam da ne akoina amna pelak tise sigi tanjaji rok matam da kitang ngang bang bagi tanja leyo bosu pabiu sarkar su pabiu kitang ngang biu sinida kitang du ngang bang da makoina kamai jong leba nu siram du sinida kari no bu ju man pudu ori kari no sin santi kari no santi je kanana santi thuga ge ba kanana santi thuga ibu jo hamung hai bungam de ba santi thuga ibu jo tabu lakot bi da santi bu yokhitari bu kamu thungdu da amuk toksel eba adune ne hoji ngasi maira pai bi ima ibel mayam sin law je government na tawgada thabak do government tawb ngamdabdigi isa prajana thoga ima leba iram nam kanana gidamukta songthukse gi ba hin gyare che gi bu mayam sin do adu hoji tarana phadali ji ne ba adu wadi thabak ko yam wala dai na bu oire ba adu wadi aina email oire gadi akhi india gi oiba posi nigi kano chi indab shwam yada brasini da yes india gi policy de indori bra manipur gi policy de indoro yes ai khangi ai khoi gi manipur se india gi part amani ai khangi ai khoi gi manipur se india gi part amani india gi su yana togudab ne duga ai khoi gi satum ju khoi kano togudab ne ba india ne yana ne mina ai ni biji lo pido gi dori bra ba moida india ne yana ne ba ai ni biji lo ro ga hai bi ya ba phim oi ba phim o gi dori bra adu or ga di ijat jaung ni hingdori bra lai bra ba अखोई की पुंसी जो इज्जत जाओ ना हिंदोरी बो पुंसी दे सिनिगा अखोई की इतिहास अखोई की सिविलाइजेशन ममुता ने खंग बतारगा दी आई करी को मुखरे दी तौगी है खन भी उसीनेबा अदु जो तौग तो बता यागनी यानी हुजिक यादगा ना अनु बोलेगा मुझे करी यादुनी सिने हुजिक लेरी बोलेगा सिने नमदर कांदा अनु बोलेगा मो मोनी सेम का करी यादुरी गेबा करी आइदाले अखोई पिरो ए हंदर की लेगा सिदी यादरे थामनी दंगारे अखोई सो तौखनरगे मथंग देदी अखोई सी तौगे हाइरो बादुदी अदुसु हाइगम देव करी नो तो हाइरगा मथंग बोल ओइ कानी सिगी जी अल्पता हाइरिसी पेन द बगी नुआइ त बगी ने हाइरिसी पेन द बगी नुआइ त बगी मयाम सुंदुन हाइर बदन लो एंड ऑर्डर मेंटेन भजन तो बियो लो एंड ऑर्डर मेंटेन भजन तो बियो शांतिपुर बियो शांति थोगरी कनानो इंडिया के सिटीजन ओइसी येंगसे हेबदि यादिसी कनानो अदुगा आईगिदी नोई अतई इतई खंगदे आईगिदी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन से लौगनी ने लाउगनी है ना लाउलक कांगबु सिंदुना हदन न लाउरगा अखोइदा अखोइदा कना अखाइबा मयाम जो वहल कना मखोइगी फेवर तौनी गा हाइबदुदी याम नोंनिंबा राजनीति को ओइबो कांगलोनी हाइदारे अदुने आई ममांग दु हाइदुनी यारोय फट लाकनी लेगिबा सिगी जगह से नेशनल हाईवे नंबर 2 ओइबनी दिमापुर के कनोदनी लाइजे मिजोराम बुंगनी सिना मागी जि लाइब लमीसे मसीगी मनुंगदा फरक तालिबो जगह से 0 किलोमीटर कुनग मरी खकबु प्रोटेक्ट तोबंगम दबा तंपाक्त लेबो मयम फ्री मूवमेंट ngamhandaba adusu sarkar kana sarkar ngasi sarkar हाइबा फ्री मूवमेंट तो हंदब कनाना मधुद खुंदारी बुकामुदुना लेहोरी बमी मयाम सिंग सदन बया हंदबा अदुगुम सरकार दुना अमुक हाइबा मी ब्लॉकेट ओरिबा कंगदुदा अदुदा मुक तोक्सरकुदा कदु साउनिंगा लेगेबा यस हाइनिंगा लिते मियाम द लोय खंगमाक्तनी पीपल न खंगमाक्तनी असुमन कराइनो अरानबन कराइनो हाइबसे खंगमाक्तनी दुना अखोई हुजिसी अखोई वारसु वान खदि खांगु तारे हाइबसी नतना कोई उपाय लेतेबा
खरसु खांगो तारी लाकदोरिबा ओरकदोरिबा कनुसिदा कोई इराय लाइन मखोइबु डिफीट तौरकांदा इमा लेबा इरमदम गिदि खनबा इमा लेबा इरमदम बुजुंगसिबा मणिपुर पुंबजु नुंगसिबा हाबा मणिपुर पुंबजु नुंगसिबा मणिपुर काहिंगदब मोय कामुना सरकार पाइर कांदा लेंगा पाइर कांदा लेरिबु गवर्नमेंट सुमाइना हारेगसु सेंट्रल गवर्नमेंट हारेगसु अखोइगिदि सिमुदि लेहे सिबुक्ति अखोइ थिंगनबु खुद थिंगनबु यारोय दा खोइना गवर्नमेंट ना पीरिबा कॉन्स्टिट्यूशन दि पीरिबा फेडरल स्ट्रक्चर हाबा अखोइगि स्टेट पीरिबा अखोइ पावर मैम सिंगसे मसे अखोइ तौदबु यादे हाइदना लोगजे नैनादना पादना खर तौरगदि अदुम खर खंगनी हाइना अई खले नेशनल हाईवे जिदा सुंग सोप सुंगा यादे हबसे अदुम लेजरबनेबा 1950 गा सिदा मलेरमनी अखोइगि हाईवे प्रोटेक्शन जी अदुम लेरे सिगी लेरे खितंग नैनारगा कमाई तबनो 1956 नेशनल हाईवे प्रोटेक्शन लेरी मसिदा कनागे सेक्शन नंबर क्या सेक्शन नंबर आई बी दे करी यावी अधिक सेक्शन नंबर 136 137 189 191 करी यावरी का ओई खंगा गाना अब इराइन दंदी पीबे याबनेबा हान दंदी पीद्रीनी चाही का नो दंदी पीरक्ट्रिसे सुमदी किलोमीटर 24.4 किलोमीटर खगदनेबा मसी अखोइना मनपुर गवर्नमेंट ना अदुगा सेंट्रल गवर्नमेंट सिना कंट्रोल तौबु ngamdragada छावरपदि पेंदबगी कन बुलगे तौबदा मदुदा तौनी का हायरागदि याम नोंनिंगबो वानी ऐश्वासी तेन थमजगे याम नोइसे हुजि लेरि फिल्म सिदे गवर्नमेंट गी मथौदुनी यामना दरकार लेबे सायबदनी मखा ताबसु जलांद लाक्सके हुजि हुजि लेरिबा नेशनल हाईवे दा थिंगनबगी कुमहै दुनी हुजि मियामना उरिबसे मसिगी सैथेंगना मणिपुर खुंटा मिनारिबा कांगलुक खुदिंगमना फंगमिनाबनी मसिदा कांगलुक खुदिंगमक मैतै मरु ओइना चतपा नेशनल हाईवे सिंगदा फावबा ngamamdabadu हुजि नागा सिंगसु चतपदा खुदों थिने ओइरे अदुगा कुकी सिंगिदि सेफगार्ड फजन पीरी हाइबा वाफम ओजागा असांग सुमसाइ थंबेखेबा अदुगा हुजि लेरि फिल्म सिदा नेशनल हाईवे सिंगदा अथिंग थंबा सिना मणिपुरी सिंगदा थेंगनरिबा अदुगा लोगी मतुंगिना लाइफलाइन सिंगदा अथिंग पिरक मतमदा हुजि लेंगाक सिंग असिना सेंटर लेंगाक अमदि स्टेट लेंगाना करिगुंबा एक्शन अमत लखत्तबगी ममी तारिबा सि कमाइ हिंबे मणिपुरी मोन अखोय मांग समसि ममांगदगी स्वाहाना खनरगा लाखरबा दोयम तोइना कोइ पैनलिस्ट म्याम अमना हाइनखरबा वाफमदि ओय लोगो ngasi topic siga mari lena nauna amuk hanare threat torabada ko manipur da ngasi thoiba crisis myam se masi hojik phawbagi oina akoina amamam tawoina phajana case study toba taragati masi gi marumda akoi kanagomba akoi articulation toba aduga design toba phajana architect toba khut khara yawgi potse chauna mami taraga leramani kaigum matam dani masi phong na su unarabani hauja hauja ki haiba taragana akoi gi naga gi adugomba civilian taruk hatpase masi hojik phawba adugi haliba mioi singse hojik phaw phaba ngamdabase masi tasena ngamdabagi phadribra natragana pharoi haibagi adumba understanding ama akoi kuki gi adugomba kano singsiga mi hatpa singsiga kuki gi adumba kano singsiga stakeholder singsiga government of india gi level da masi understanding ama leina rakata madugi yanabam leira kanda tawdribra haiba achoba question nama thore aba sigi tangkak siresida akoi hostage leinaram bo hostage makaisi thadok naraga nagagi aduma mioi taruk thiba phangdadana leibase masi asiba hakchang oina puthorakoi tangka ama lakpasida kuki gi adumba hostage taraga mari thadorapagi tangka ama lakhibase masi akoi miyamna laweba kamaina lawe akoi kanogi nagagi adugomba stakeholder single level da kuki gi leiriba singsiga center gi losingba singsigi through da kaigomba khara understanding ama leina khara haina koi miyamna khalleba masi ne ba khwaidagi khoi da laibak thibase ana akhoi gi state sirisra khoina mayok nari base karino haiba matamda akhoi state si thugairaga lepak semge haiba natragana administration tongan ba semge haidra sangsal lakpa dugumba kangbu singa adu state sigi integrity se mase kangadabani state sigi integrity ngakadabani aduga state si as it is akhoi gi puari na thambiramba dugumba akhoi gi puari gi liklam duda akhoi makhatan sachagadabani haiba siga ani sigi marakta leiba problem ne bo marak shirishda state sigi masagi leijariba demographic oiba adumba imbalance ama lakpase masina state sigi leijariba akhoi gi miyam se state sigi miyam haiba tare state sigi land and people se message namna so threat ama lakpadagi madugi question dune ba hauji hauji ki kano se leirisi ana sina maram warakanda
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯔꯃꯣꯅꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯥꯏꯅꯍꯟꯅꯅꯕ ꯀꯥꯏꯅꯍꯟꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐ꯭ꯌꯨꯑꯦꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ आर्टिकुलेट तब एलिमेंट पामजगदबा अदुगुम्बा थबक थोंगसिंगसु अखोई मरक सिरे हे हेक लेरक्तब नत्तेबा मसिसु यामना लाइबक थिबा तांककनेना इ थमसकेबा फॉर एग्जांपल अखोई ngarang nahan अखोई सेसिरा पांगनगे अदुगुम्बा मैतै पांगनगे ड्राइवर अमना अखोई नागालैंड की नागा अमा अखोई पुरगा लाकपदा अखोई सांगै मालोमदा हाइब्रा अखोई फारे हाइदना तौबि पोनमा लाई अदो अखोई येंगु कांददी अखोई मणिपुर की अखोई पांगनसिंग ओइरमदी तै पांगन हायरसु पांगन हायरसु मणिपुर की लेरिबा अखोई इंडिजिनस पांगन कम्युनिटी सिगे मी ओइरमदे अब अदुम सेसिदा अदुम हेता अखोई मणिपुर की पांगन सिना अखोई नागालैंड की मीसी पुर लागा चुराचांदपुर संगदबदौना तौरमबगी मोंगदा अखोई पेपर अमनसु चाउना अदुम हेता इबिरबा मधुना अखोई हौरैबा अखोई कनुसिंगसिगी यंगस्टर्सिंग अखोई यूथसिंगसिगी मरकसेसिदा सोशल मीडिया दा अंतब लोइरेबा अवाय खो म्यामु तौनखिबा कोनथंद्री येंकांदा अखोई पांगन ओरमदे सुंबा सिचुएशन सदुम लाई समटाइम्स अखोई सिरेसिदा हौजिकी सिरेसिदा अखोई ट्राइबल की मिंगदा CoTU हाइदना कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी CoTU हाइरगा ट्राइबल हाइबा पोची मोनोपोली तौबा कुकी ये कांगलोपसिना कोई मोनोपोली तौबगी पोचे मसेसिदा कोई नागागी इसिलिनाउसिंगी लेरिबा ट्राइब मैमसी अमत याउदे हाबो फममा लापसेसी अचौबा मोनोपोली तौबा इनजस्टिस अदे कोई सोसाइटीज दा एक्सक्लूसिव होबा ट्राइबल से मोनोपोलाइज तौबा मधुगे कानबा खरगे पंदम दको अदुम तांका अमनेसी सुमदेदना सुमाइना सुम्बा सेक्टर यान होइबा एलिमेंट सिंगसी अखोई थेंगनरगा अखोई मणिपुर के यूनिफाइड होइबा यूनाइटेड होइबा अखोई फ्यूचर अमा अखोई कंजे हाबा तारगदी अमुकसु अखोई मरक्ता अमुका एक्सक्लूसिविस्ट होइबा अदुगुम्बा एजेंडा नत्रगा एक्सक्लूसिविस्ट होइबा टर्मिनोलॉजी एक्सक्लूसिविस्ट होइबा अदुम्बा अखोई कनो सिंग लैंग्वेज सिंगसे सिसुम लेवल तौबा तारगदी मदुसु अमुका अखोई सिरैसिदा पामदब सिचुएशन अखोई एराइज तौरइबा पामदब सिचुएशन क्रिएट तौरइबा एलिमेंट सिंगसित नतना लेमहौरिबा अखोई पुनमक नुसी चानना हिंगमिननबगी दमक्ता सिरैसिदा इखौ लांगना अखोई लेजरिबा तोपा कम्युनिटी मसेलगी मरक्तसु तोंगान तोंगान बा अखोई सममनबा कन्फ्यूजन म्याम अम क्रिएट तौरना मरम ओयबा sometimes अखोई मतम खरगी ममांगदा अखोई पॉलिटिक्स ऑफ इंडिजिनस की मतांगदे हम अचौबा स्पार्क एंड रो अखोई लेगरे अरे इंडिजिनस हाइबा कांदा पांगन यावी यावते हाइबगी डिबेट तोरक्तना अखोई पांगन कम्युनिटी दगे हम चाउना मदु निंगबा काइबा नुंगाइतबा पेंदबा वाफम अखोई थमजबा लेखरे काइ खुमना तोंगान तोंगान फरम याम अमदा तना हौजिकसु ताकपिरि अखोई जिलिनाउसिंगी मरक्तगी नेटिव पीपल हाइबा वाहि अमामुक लाखरे हौजिकती नेटिव पीपल हाइबसिदा अखोई मरुओइना कांगलुप अनि खक नेटिव पीपल नि हाइदना नागा अमसुंग मैतै सिखक नेटिव पीपल नि हाइना सुमाइना पुथोरकपा वामा लाखरे अबको अदुरगदी नेटिव पीपल हाइबसिदा याउतबा मणिपुर लरिबा जाति कुंथागा मरी मंगा कुंथा तरुक हाइरोको सिगे मनुंगदा नेटिव पीपल हाइब टर्मिनोलॉजी सिदा करम बा कांगलुप यावगदोरिबनो करम बा कांगलुप यावरोइदोरिबनो यावद्रिबा सिंगदुबुना अमुका करम टर्मिनोलॉजी ओइगदोरिबनो हाइबसिगे मतांगदा कन्फ्यूजन खरा लैरे अब होय जा अदा ओजाई सुम लोशन जरा केसी अनदर लक्जरी टॉपिक तो अनदर एक्सक्लूसिविस्ट आय उजकी कोतु गिसे सिसिगी मतांगदा एक्सक्लूसिविस्ट एजेंडा इ मतांगदा पुसन जरा पनि अशुगम बाव अपन लैको कोनिना मतमि बाउन्सु लैबने आई टाइमिंग द दुम लोशलके यानी आई टाइमिंग द दुम लोशन जरा उजकी अशुगम बा एक्सक्लूसिविस्ट एजेंडा मे खैसे मसी अखोइना वन साइड स्टोरी येंबा यावा यस मणिपुर एज अ होल इनटेक अखोई चटनबगी दमक्ता अखोई एक्सक्लूसिविस्ट एजेंडा सिंगसी अखोई खंगन नत्रगा खंगदना अखोई तौब सुंगे यारोय हौजिक मणिपुर की सिचुएशन यामना फत्रे अखोई की डिटरमिनेशन अखोई की डिसीजन से नागालैंड की चीफ मिनिस्टर ना अदुगा कोनरात संगमाना अदुगा अखोई की लालदू होमाना अखोई डिसीजन लेपगी पोट लाखरबनी अदुगा अखोई मियाम सिंगसिना हा कानबगी पोट लाखरबनी अखोई अंतंग अखोई की लरिबा खेनबा डिफरेंसेस मैम से थादुओगा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡ ꯊꯤꯡꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡ ꯊꯤꯡꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯊꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯀ꯭ꯔꯦꯛꯗꯥꯎꯟ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 48 ꯑꯋꯥꯔꯁꯀꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯣꯀꯦꯁꯟꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕꯅ ꯍꯔꯥꯝꯅꯤ ꯍꯂꯥꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯅ ꯇꯧꯔꯒꯅ ꯍꯔꯥꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ aduna moina thingbana yaba mina thingagana madu yaroi haiba ni potse chumde masi sung ya yaningai oite aduna moigi sigi wafamse security gi yamna serious one concern moina state government lawra kanda madugi paikhat pam thokpa thok sing paikhat kadamne yes alternative amoina makoina thingbaso tokpa ataina thingbaso tokpa aduga loina na mi taruk hauji huji puthokthana leiribase masigi mi taruk sisu makoina facilitator waina puthok pirakanda ain gi oiba trial phasana chathan amihat pasingse chathana na ba sumba thabak singse paikhat piba adu ma khongthang aba paikhat piba daragadi lamdam sida loina ma ki fair oiba adu ingda tap thaba environment lom proper ma ting oiga dana khali yes jagi ngai gi thamjagi keno to si mathanta yam phajaba topic ama oina yam dum to pujara ke sigidi matam si keno lai bani na khoi makha ta ba si sangdra sage hujik lai film sida national highway sing thingba gi matang na ninga sigi maru oina masida thinglaku matam sida thingba matam da any fruit ma thinglaga su masi lai manipur khundami ne khuding man wami nei tawbadabu lai film sida maru oina kuki singna haireba khogi naga singna thingleba sidai maru oina naga gi misam taruk tugi justice phanghanna na bidamakta koi athu kana kana faga dage haibasu masana open oina thokjaraga lairaba kogi forum singduna loop singduna masana haijare makone emit tawjara wafam duda huji phobo manipur lengang na the center lengang na makoi gi mi oim to phadana leiba duga film movement jahanda ba film sida awaba dum yenga leiri film sida koi kari asa tawninga leiri ai dum point lak sage do ja ngasai jalana khoi driver gi matang do sigi topi pudi mare panthok kita hai thok khrab ne na aina su khra hai ge bu ko natradi khoi si kep lamal lekani ai di adung ba kaino du di sigumba platform da di puthoning de khoi hai so hai de clarification so pi de adu da hai badegi maram di mata ai masa yaw bane adu da chat bane soi han ba do driver du na soi han bane aduna driver do dum phagalakani akoina hayeng mana aina soibne ju lakani mana asam da oigera nagaland oigera luba nate gari ge kari number ko loina leire aduna aidi madu mududi ama chumna dum lakchagani ahing du da mabani chamina raga amasina adu malom da laithokre jo chambu changni habagi kibagi ma se lot khreabo yumi gi sumanda amasidi che chakhrebo adu asengba chamina ba magi second driver or de mi du phangdri phau thigadabane ba do mafama da bhaja sinaraga chagadabane ba mokhoi magi gari ki mana driver ni mana handraman ne ba ko adu handraman du mang khraso du ma chwa chambu chakhre ba tawri ba thabak se adu de ge daga macha se mi gi suman du da lolaga leibane na yukla pung tarama thoida da club sing du na phare ba do khumba da ma maite long su thokte ba adu naga ne ha du khra phubi re ba sena phuraga ima mara paibi sing da sinabane ba sinaraga ima sing du na phajana malomgi du da leiba singsina community hall da ahing da phajana phirong se honbiraga loina cholaga phajana tum ha picha pitokdana leiraga ayukta aingon da pause pirakpane ayukta chalure chapuka na phaunara kanda ima mara singa da driver to phaunare ba maramde handraman gi number yawambane na driver ga phaunabada hojiki driver sina pung ama da fix tawbane ba akhoi ju laka adu da do na pung ama da fix tawna bane ba hare ro moite long da ngana bane go moise ado ai se pung ama da chap chana naga sing puraga lai ba akhoi gi nupi khara so nagami so ai so expert na tamne nagami ngang ba hai ba chasami digi ai gi manak lai so pura chale ba ado driver se laktringe da kothoro hai dan 100 min du kothoro ga loi na nagami sta statement se lawre driver se lakani lot lakte ba ado mana adu matam da asam gi muslim ne so hai de ai hana manipur da lairami ado hujiki ai dimapur da laikre haina maite long da phajana sengna haiya
mai te long ma adu ma ai pangan mai te pangan na te ai muslim ne jo hai de adu hai or ga la ra ta na re se ta na khoi ju mi bu from the dikan argument on ning dire pung ama da lakani je pung ahum phau ngai be se da lak te yemo du di akhoi saure adu ga ai di mera pai bi sing na driver tu masak su khang dri manipuri di na na bne na mai te pangan ne na lo khi bu wa ne bo even agi presence so phone du taw na re copy atha ko adu matam pi rak te atha di ko la wari do na te wari sing hok ta di ya ro ye atha du di ko na ai khoi chak kham tu na hayeng gum ba phang bane adu numik ta atha tharo tha de atha pi de karimat pi de ma maming du khak ta hae number du hae re misana phone taw re aina haining budi ma na pung ama da la ga ai yaw ga loisan je hai bane bo o kadai da lai ba moirang da lai re hai re pung ahum phau se lak tere akhoi di songi second driver du phazil ga thamla di wa du chotho ga dore a cha sami de paw phone ra ga mama sing na phajana sina biro haina hai pung ahum phau se ngai ba dang lak ta ba de gi ai di mi du pura chakhrya ba adu da na khoi na press ma cha ma to ba se ko adu mai na sumaina driver se sumaina to ba gi haina madu da wai ra adu da chakhi bine adu akhoi driver kana no khang de phone gi phone na bane mana ai muslim ne jo hai de ai mai te longa nge ai hoji budi dimapur da lai re je mana soi bane ba adu ko na di mai te pangan na te ara ka son da mai te pangal ga group aman na di ma da amu puthok re ba ko mai te pangal wai kira muslim wai kira akhoi na hai bidi ma du di sentok se ba ai ma du mai te pangal na te muslim ne hai ga loi re akhoi na su sentok ke ba akhoi de mai te pangal ne khang na ta ru bane adu bu ma da tori ba thabak du di chum de ba me wo chamina ra ga ni nagale ma chama to ga swai da thada ram ga chakhi bu du di na te chum ra ma du di hana mi sing jo isi no me te pangal su ma du hang bi de ba na te adu mai te pangal ne press conference ta hai bi adu ti ma na swai bane ba ma na swai ba do za gi do na te adu thara ka da ma ga gi lo ko no sem mo khanga di wa seng do adu ma hoji ma thiri ma ga gi lo pa hoji khoi di lo li na te da ma phau ka da ma na te si khanga mi na ozan su ma yam da la na te da adu khoi case ti lo shandri khoi na se ko mai te ura naga ura mayam ama to la di la mate pangal ne muslim ne hai bi tamak ta issue oi ningai leite na te jati ma da la adu da chatte ko ai wai ro naga ai se manipur naga assam naga ai da dum chakharni hoye oza ki organization da hoje muslim mai bi yauri oza ki no adu manipur naga mai nagaland naga hai bara ke khoi gi di ai ke ro mai jage ate amma hai oza ki organization da muslim mai bi yauri adu muslim pang bi yo I have confusion oza ki organization jo all manipur muslim hai bi ba ko manipuri asami so simna ha bi ga asi wa de khangbi da do chama ma pan da di chama nei na te asami muslim ha bi ga manipuri muslim ji ga differences se khangbi ado akhon the driver do the bitre to bu de ba bitre to ne so e khana min ado driver to huji pho akhon to unadri akhon police ta thakre yare wa kon dam tawse ado huji mai te ga naga ki history se tongan ba history le history ma tungina chakada bane ko ama adu tokse huji sai oja jalal na hai bi re manipur da huji leader adu congress samana rio na hai do kari ki do akhoi ki mi sing na soi bane ba maram di kari ki tamo side npf ki mla le manga npf ki leader di rio ne akhoi di mapan ki loi na pusala natra npp ki mla le npp ki leader kana congress sama mapan ki loi na influence da chal bjp kana na control to center delhi na congress su manipur di ki chaphong ba manipur ki regional party amukhak mla amukhak kare hai bang tak piro bo akhoi ki soi bisai sine bo ko akhoi ki di political party am regional manipur maite machana naga machana si de lead tawraga mla karak pa leite ba adu di moi politician ki soi bane jdu hai su jdu si kana bihar na lead tawba adu gumba party ne ba nadra oja chi den hai se akhoi ki soi bane ba masiti adu na ngasi ai na lakchani badi ban blockage se kana na hobno kuki na ban to basidi 2023 di ki hawkrabani ha aduga kari na hojik sidi counter ni adu khungya ba ko akhoi blockage kana na hobno akhoi gi ban se kana na hobno haira ka da kuki na maite da ban to ba se 2023 di ki ne
hojik phobo leptri aduna ngasai maite chappa yade haibase akoina aduda haibane aba aduga moina hojik moida ban tawe blockade tawe na tawe saraga akoida aramba pisali aba no aduga hojik blockade hairege ban naga damu hairege litangi lambi sikana na thingba hawe kukina thingba hobodegi senapati da akoi thingba hobane aba se phatta biyobo kukina hobane go hojik maite chura champu chappa yada base kukina ban tawe natra litangi lambi se chappa yade hojik adu kukina hauba ko aduga sigi sine aba adu maina tawbodegi aduna maite da blockade tawe aba blockade tawbagi si counter blockade tawrapane aba natro sine poche aduna aina haijaning bede kukina loina makse hana hobani kukina hobasidi kuirabani akhodi handakna ma he kaheman badegi madu counter tawbani hojik su kukina maite bu ban tawbodo hando ra ai harise akhoi handoke anaba amada ko policy amata sigi pochine aduna manipur da hoji soi bising sai na haibedo government laitabaga chamane akhoi da political party akanba laite mi gi makha da amamai da loina paiba political party khaktani mla khaktani leader khaktani mi di chapta bani maramdi npf ki magi supremo di kanano president rioni na npf ki makha da tawraga sita kabwani ha magi supremo di magi boss di adale the boss na high by chapta tabani BJP mayam so president high by chali sidi MPP high me take MLA mayam MPP di yong mayam je kora samana mi boss ni supremo ni ha me take high se ne akoi indigenous ki high se ne yellow mi ki political party ka dai hingba le gya ba le ram ba tar de nasai ki MPP MPF ki picture lawa ba ja jiten BJP ki picture lawa adu to thone to thop ngamde loina mapangi paisa khara phangdaba pigedaba adugi party da loina changladi maduda hai paisa khara to vote ka ni hai chakhre aba aduna soi bise akhoi gi elected leaders soi thagali ba praja sing su soi aba kana on the blame to guno go aduna ai ga sem ma da loina hai khre akhoi gi ado topic se da pusan ba aba pusan da ba ya pusaning ba mayam lai aduna ai ado hai roge adubu masai gi mamang dai hai khibudo hojik se punamak se government responsible logani akhoi de cookie khangde ada khangde adu khangde akhoi madu da akhoi hainingai leite akhoi yenti ningai su leite akhoi na have whoever any kind of mana unlawful to thorakpa illegal ki thabak to thorakpa se madu thena ba se government da authority le ba akhoi da authority pi de ba se so da pi de se do di chumda ba tu justice pi bi or pressure pi bo wa ne ba madu ki authority to the implement of the government ne ba department go act to aduna cookie na tothora ba mayam si da ngasi phobada government na karimata action law da se kari no ba ero soida maite na khara tawba naga na khara tawba da di takhage na tawra ri bese asida akhoi gi post se soida pho yawe ba adugi ding sai example pi ja khrena ko pi ja khrena danga maite na resettlement tawba ya roi na dolai thabi to takhayo na te just ka puna kari gi tawde hojik su cookie na maite chappa ya roi ha bese takhayo na security piro na adu di garia to mate hanthoro ni na moi na lambi thingde 48 taw da hai su kana hai mokhoi me shek mokhoi mathang da mokhoi ga mokhoi taw jaba ma na ma khangdre adu di hoje cookie naga maite naga chwa champu chappu ta akhoi thingdre hanthoi hayo ne hayamak lambi loi na hang lage ne example ne moi na thingba logo mo kana ko blame taw to no loi na thi ukrujo hangon ne adu di ukrujo naga ni ne 나가면 지면 나오면 마파마다 팅부터 아버니네. 어디나 보는 막시 쿠키는 로이는 소이버니. 또 쿠키는 소이리 비시다. government은 연단을 내 하이비세. 아이만은 탐자들. yam noise zik leriba ngasi thamjal topic sida khana ne so yabi ribsing ka kun gusari duga manipur da any kanglupa man hoikera thinglakpa national highway lifeline oriba sing sida thingma pi matam da wari ba sidi manipur da himina riba furu khuding mang nei madam maduna masida government su lokhut pun thokpa chap chap action sing lokhat piduna manipur gi national highway sing sida free movement lai hanna nabagi khungthang lokhot patangai fadai baduni yam noise ngasi saru yabi riba uza JEETENDRA NINGOMBA khigi convener JFD amade Oza SM JALAL President AMMOCOC amade lena Oza ASHANG KASAR social activist Oza humbi kai kuno busari mieng tar puno busu ikonon khunjari Sparkle Educational Service ki Career Counselor ki Female amasung Male ki ahangba post ani kauri Educational Qualification MBA loiba oigadabani Fresher amasung Experience leiraba miyoi singna apply tobiba yagani
Hena akupa marolgidamak 7005-063196 natragana 9366230077 da contact tawirau natragana aikoigi office Sparkle Educational Service second floor Northeast Window TV building hata New Tikon Road Imphal East Manipur da lengsin birau. Northeast Window meaning tabiriba mayam punamakpu taramda okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada athubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibata natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan Water Park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Tikon Road ta lengsin birau. Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Northeast Window meaning tabiriba mayam punamakpu taramda okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada athubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibata natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days